بينارو تماشوان برنامج جفات لهر جهكي بين ابدمو حمدمو وباش بن مجارمه في حفتيه برنامج جفات تيبت به برسيفا PDK بو KCK امجال والجرهجك جي بريز انجو دكتور صالح ملا عمر بروفيسوري علی بیان زانستين سياسي كو خلقي باشوري كوردستان يروها لقل سياسة مداري باكوري كوردستان روژهات آمدي لقل اندام پولتبوريا بارتيا ديمقراطية كوردستان سوريا بشار أمين وري قوتو بشكرن تماشوان جاهون جي كارين برسين خواه راستي مهوان برنامج جفات بكن ري هشتنا كومنتان با باوكي راست من هرسر اكراني اركيتي پخش کرن بس هبيا ما وكو اويكو برسن خو بخازي اراسته بك برس گريداي بن بمجاري بقنا كوسكاربم اراسته مهوانن خوبكم دكتور صالح عزيم جارج جمت دس بكم بردوام PDK KCK ايريشي هرما كوردستانتكي بتهيبتي بارتي ديمقراطي كوردستان بهتر جاران بارتي ديمقراطي كوردستان برسيفا ونادي گوه نادي دا لبه جاري برسيفا گلك تون دا سدم جي چون كو بفي آواي تون بفي آواي كو تبايا كارتينوي اشكركر واگم تماشا کم شیوه که گشتی دتوانین ببین که PDK دچاری قیرانکی شناسی نتویی بود بجاتی هنده حول بداتن که گلی که ترچن ظلم دهاتی تکیدن بتوانیتن نافی خوب دست بینیتن سیاست اکل پیش تگریتن دو سیاست اکل پیش تگریتن انهو هیچ کشه بناوی کشه کردانه تنیا کشه که هی بناوی دموکراتیک گلانو و او ارکی PDK کشتنا جهرت کردا و حتی مندارت کردا بینیتن سیاست اکل پیش بگریتن که پروسه یکی چپی و کمونیستی بینیتن بلاو بکاته و نو روشالات نو رازده انهو هیچ کشه یک بناوی کشه کردایتی تنو روشالات نو رازده نیا فلسفه تیروانین پارتی دموکراتی کردستان جوابیه که یک جار زوری هی نسبت به PDK جوابیه و یحیزه که نتویه و او همه کشید که تازه نو روشالات نو رازده هی تنیا بتوانین ببین گلی کرد قربانی سرکی بوا و حاول کداتن که بینیتن برگری الماف گلی کرد بکاتن و تیر دامد بینین جور ناکوکیه که تیگه PDK تیتا پیشینان هرچند پارتی دموکراتی کردستان تا راده یک جنز و سیاست که نرم پیش گرفته شیوه یکی کرداری برانبر PDK و محاوله که در وقت سروک بارزانی چند جاری را گرانده که کرد در ناو تنخین کرده و دست کرده بیترشتن و سیاست حکیمانه برای سروک بارزانی بیا با آسیوی هنده که شرط نو برای حریم کردستانی PDK درست نبیتن و سر روی هنده PDK اصلا هیچ گرینگی به حریم حکومت حریم کردستان ناداتن هیچ گرینگی پارلمان کردستان ناداتن هیچ گرینگی کشید کردان ناداتن مثلا یک نموزه اگر بحث بکن دولترین کشه تازد نوبرا حریم کردستانی و بغداد اوه که او نوشید کردستانی در و اداره حریم کردستانی اوه پیوست بگرین و سر حریم کردستانی کشه یکی زور گوره دیگر بغدادا PDK شد نوچه یکی داد شنگال تبیتن نخیر ام تبی کانتون شنگال درز بکن نبیتن او نوچه بگرد او حریم کردستانه و ترابه تیگل حشد شعبی و تنانه تیگه بغداوه تیتن سیاست که پیش تگریتن که ایتر او نگرد او حریم کردستانه خوی او باشترین دیکومنت والگیه که توانیتن لدیجی حکومت حریم کردستان خلق کردستان بیتن که او سیاست که سیاست بغداد بیتن هیچ کس نتوانیتن اما رفض بکاتن یا سر لای اوی که هم تماشا بکن هاتیت نو سنول حریم کردستان دا نو سنول حریم کردستان بی اوی که هیچ غیزکی حکومت حریم کردستان و خلق کردستان بگریتن سیاست سرپول پیش بگیرد باجر خلقی ورد بگیرد لسر سنورا دا و ابشیوه یکی سیاست تندرتیجی کارتینی تنت برانبر ترکیه دا دیچید اگر بیتو سرباز اکی ترک بگشید تو باز دیگره نو سنوری تریم کردستانی دا با اول که بیانی یک بو دولتا ترکیه بیتن دولتا ترکیه بیتن بله و خلق کن یتن هیرشید کنه سر نو سربازت متکو جنو اوانه و همان قدرت گرین نو حریم کردستانی دا میتن که PDK لناوت بين شريمة PDK بلام تو واقع دا كو ام تبينين اود بيتا هو كاري بهندي كو
کێشەیەکی یەکجا زۆر گەورە بۆ خەڵکی هەرێما کوردستانی بێتە دروستکردن و زۆر جار خەڵکت مەدەنیەت هەرێما کوردستانی بێنە شەهیدکردن و حتا ئەگەر تەماشا بکەن هەتا تازە نزیکی زیاتر لە 500 گوندێت هەرێما کوردستانی و پێشتر لەلایەن ڕژیمی بەعساتی تاویران کردن. دکتۆر ساڵح ئەمکارن بژن ژبەر سیاسەتە حەکیمانە بە پارتی کو نەرمی نواندیەوە کۆکوتە داخویاکردن کەجەکە بە چەندە ئەستەغلات کە ژوەیە کونکارێ پارتی بەرسبا خۆ بدێ کەجێکی تەسەور دەکاتن کۆ پێویستە یعنی هەموو خەڵکێک گوێڕایی لەوێ بێتن پێویستە هەموو خەڵکێک سیاسەتێکی پێش بگرن وەکی واتوێتن کۆمەلگای مە بەرەو ئەفکارێکی چەتی ببن و حتا ئەگەر ڕەوەنگی ئایدۆلۆژیەوە ئەگەر شیوەیەکی ورد تێکستێک وان بخینینەوە هەندێک تێکستێک هاتیە بەڵاوکردن ئەسڵیان بە هیچ شیوەیەکی گەر عرفی کۆمەلگای کوردیەک ناگریتن یعنی تناو پەرتۆکێتوە خۆ بەڵاوتەکەنەوە مەسەن سەوارەت ئافرەتان و ژنان و شۆڕشی کۆمەڵایەتی نوێ یعنی باوەڕ نابێت بە ئایلەی هەبیتن ئایلە هیچ شتێکی ئەو نییە لە هەمان کاتدا گەرم تەماشا بکەن بۆ خەڵکی کوردستانە ئایلەی تەقەدوسە هەی ڕێزێکی یەکجا زۆری هەی لە هەمان کاتدا گەرم تەماشا بکەن شتێکی بناوی کوردایەتی بوون بناو درشمێت وادانیە کوردایەتی بوون هیچ بەحسێکی لێ ناوێتەکردن بەحزە سەروی هەندێکی تێکردن چەوە کۆمەلگا حاڵەتێکی مارکسیستی و چەپیت ناو کۆمەلگای بێتە دروستکردن پێویستە هەموو بەرەو ئەو ئاراستە شۆڵ بکەن ئەو تەسەوەرە لێ نۆقتێکیان کۆڵ ڕوانگی ئایدۆلۆژیەوە پێویستە هەموو خەڵک گوێڕایی لێوا بێتن و لە ژێر فەرمانەوە دەبێتن گوێڕایی لێوا نەبێتن ئامادەن و دژاتی وا بکەن. باشە دکتۆر زێ دووبارە بەگەرمەجەمتە ئەزێ دووبارە بەگەرمەجەمتە دکتۆر بمەرە بمێنە دخوازم ڕێ بنە مێڤانەی خۆیتنجی کاک ڕۆژهات دەم باش دووبارە بنەرینەتە کوت خەڵکی باکوورێ کوردستانی کوش سیاسەتە کەجەکە و پەکەکە نێزیکی دڤەرتەش بەرچێ کەجەکە بی ئەوای ئێریش کرە سەر پەدەکە یعنی خۆستە بە شکستێن خوا نەک لە بتەنە باکوورێ کوردستانی بەرکو لە ڕۆژهەڵات لە باشوور لە ڕۆژاوا بخێتە بتەنێ ئەستوێ پەدەکەدا پارتی دموکراتی کوردستاندا سەدەمژی چێک و بی ئاوای توند ئێریش کریە کەجەکە نها بیانن داخویانیا پارتی دموکراتی کوردستان ڕاستە بەڵام پچێکی دەڕەنگە ئەو کارێن ku PKK îro di başûrê Kurdistanê dike ev karên wan ev metodên wan ne karên nû ne pir kevnin PKK ji roja damezrandina xwe helwesta wê dijî Partî Demokratîk Kurdistan diyar e gava partî PKK hate damezrandin tenê hedefekî wî hebû hedefê wî jî pêşgirtina xebata Partî Demokratîk Kurdistan li Bakurê Kurdistanê çawa ku dewleta Tirkiyê sala 1923 da hate damezrandin li ser tasfiyekirina miletê Kurd PKK jî di sala 1978 da li ser tasfiyekirin û înkarkirina xeta neştimanî û bi taybetiya Partî Demokratîk Kurdistan hate damezrandin ew karên ku PKK niha dike li Bakurê Kurdistanê ji zû de dike tevaya rêxistin û partiyên Kurdistanê kiribûn hedef û bi dewleta Tirkiyeyê bi hevra hemiyan tasfiye kirin tenê PKK mevcud e li ser axê Bakurê Kurdistan piştî ku PKK vî karî kir piştî sala 1991 ku milletê me li Başûrê Kurdistanê destkeftên pîroz bi dest xistin ji wî rojê şûn da PKK müdaxeley rojeva siyasî Başûrê Kurdistanê jî kir û li Başûrê Kurdistanê cêbevcî bû bala we dikişînin PKK berî sala 1990 li Başûrê Kurdistanê da vücudê wan nebû yan jî pir kêm bû yan jî wek hêzekî Mêvan li ba hêzên Başûrê Kurdistanê diman lê piştî destkeftên Başûrê Kurdistanê PKK xwe xurt kir û ket pêşiya xebata pêşketina milletê me li Başûrê Kurdistanê sala 1991, 92, 93, 95 wê demê dijayetiya pêşketinên Başûrê Kurdistanê dikir.
يعني اف كارين كو ايرو لباشوري كردستانيا روددن دفي ام فهم بكن كو افانا ننونا او معنا كو PKK ايرو دبيجا باشوري كردستاني لقل تركيا تسرما اف بالتمامي بيكجاري نراسته جبركو چاوكو ايرو ام بون شاهد لهنك دورن باشوري كردستاني جاليه كي هزن تركيا جاليه كي هزن PKK تيرشت بنسر هزن باشوري كردستاني ودمجي وصابو سال نوتان داجي وصابو يعني تقدر PKK ما مستا روژهات وابخوا ایریشی هزن پشمرگه کلیه ما بستاته چه دمه که دمه داری و کداست که دمه که بریا نزوبان بیشن نزوده اول بری ماوه که ویتشتی مدید آلیه که PKK گل بردا سر پشمرگه آلیه که جی هزن لشکرین ترکیه ما اویدید بری 2 هفته ما اویدید بری 2-3 هفته همان تشت سال نوتان داجی چه بو يعني هبونا PKK لباشوري كردستان دوی ام فهم بکن جبو پیشکتنا باشوري كردستان باش مامستا روژهات دوباره بگرم جمعه بمرب منه مامستا بشار وکا اندام پولیتبیوری پارتیا دموکرات کردستان سوریا نرخاندنا تانگو شروعاتا جه ایریشا کجکا لسر پارتی چیه؟ هجبر چی بی آوای توندو دمان هذا اب ایریشها و هر چند بردوام ایریش دکه دبی جاری گلک بتوندی و بخرابی ایریش کرسر پارتی دموکراتی کردستان ده و خواست کو تبا شکستین خوی بره سالن بوری سیاست اویا شاش انگو رو خروس پیب کل پیشی خلکه و داخلانی هموی بابج سر ملی پارتی داشت صدمجه چیه؟ مامستا بشار وجردو ميباني تر قالك سباس وجوهدار وتماشماني تر قمانا مدي مسألة أكاكي وبارتي ديمقراطي كردستان أدبيش من إيروية يك وقالك سبب جيجير هاني يعني أب بارتيا هاني وكر عبارة يعني زمان برادرها يعني زمان براستيجي روجهاتي دا مزران حتى إيرو كاركي نتول كيدري هذا أو دشوية تسكرن أو ناخنا بين بارتي كارد كيش برامة دور أفيال عليك خدي إيديولوجيا خدي أرن كيف وان بترن كارد كين وقت نبن بلاش غيني خرة يعني مثلا أنا مثلا وان يعني وقتها تدا مثلا دبرستي إيديولوجيا كي بأو إيديولوجيان إيرو آنها قهرتنا قد جهانت شيء بتفدي أو قهرتن أو بخوام شمولا بوي قهرتنا جبر إيديولوجيان ملتقينة بأنظمة استبدادية دكتاتورية بإيديولوجيا أبعاد تديق وقت خد كن شيوعي خد كن اشتراكي خد كن نظام شيء قهرتنا قد شيبو دجي استبداد ودكتاتوريات ودريهانا وإيج سركيشيان تكجي أو دجي وين نها تسرك أسرارك أو بيج ناكمن أو سرجي ناكمن جهيني بيك ودليل سرويجي حتاني نها نكاري مش خر مساحتك دوندر كردستان تركيا دي بيك اني بلاش خر دوندر وين كاكروا ايرو او التجوار بيجي وما قش حرد كردستاني وما قش وبقنديل جي ونظام كيجي او قش حرد كردستان راس حرد كردستاني وقت كردستان قش رزقار وقش يقبا ليرو ما مستبشر برز بردها ما مستبشر جبرت شيء هر دركه کو بوقت گویی بهنا کردبون جوری نتوایت جوری بجی خاک کردستان و ما في خود زانه کو در باز سوی داری بیت دستیردان تدب که لدما کو های ما کردستان کارج بوی پیشکتنت کش بوی دوزا کردید که شرایط که دورده تمام اوجي بسربيه اوجي بيلي اوجي يعني اوجي لدويته يعني يجي نتائجها يجي انجامها يعني وقت ما زال قد جي كارين توي كارين تولو كهبي بترجي وقتك انا هريما كردستان يا بارتي ديمقراطي كردستان على وقتك تي كاد دبو وقت دمك كارك يبقش بلاتي خره
كاركي بكجو دي اوام خلمان براستي دجيوي ابيا يكجي دلائل يكجي معانيه ابيا دجي كاري نتوجي غيري لي انا بشكل انا اشكال دبلوماسي وسياسي وعسكري عليه بكم بالي نها بالنفيساندل واعلام وبدريها شريت كرن نبس وا يعني حتى برزانجينا مر شريوياتي كرن قبل وان قيادات ديمقراطي تبدي قيادات كردستاني هر كسكي بكيت نتو تفكري شريويد هات كرن نه وإيروجي أنا خد كل نظام شكر له خد كل نظام شكر خد كل نظام شكر باشا اگر تو قد وري جهاتي وكاري وكارش كارابكي اما كردستان خودش خرجي كي تشيكي برا تو نبي برا خلقيت التبريرات وتشتغل نخ زراعه نخ دستي حكومتها تركيا ايش كردستان عراقي بك ايش واقول باو ايش نظام شبكه يعني اگر قلت كارش خرب كارش هو بك خرب بك شغلك يجبرن خرب بك كارك يجبرن خرب بك قلت كارت تحر شغله شكو ايش دك شكو شابات كي تو شلوت كني شي ما جيتني لوقتي تبيش حردكي قبل اساس ام نابي نعرضي كردستان عرضي كردستان يقشيكي قانونيه القول قانون الدولي ايرو كردستان عراقي باشقي تركيا باشقي ايران باشقي سوري وقت تتيجي حرب كردستان عراقي حسب عرضي عراق جبنا في الوقت وتو ايريج دكي قانون قوانين الدولي لا سمحين عراق كار تقريب كي عراق كار ديجي تكار كي الدجمع ديها تشتكي ديجي الدوهيه الفيرنجي بردوان بكل جبونات حراجات شكل اما ديمقراطي بكشين وارق مباشره شريوان بكوار شربكو بابناء بقى تركا بكل ينجي جوار بسمحين بي كردستان عراقي تالان بكو بي مساعد وان بي عراقي جوار شيك دير تركيا درباس يعني لهردو الياجي يعني دخوازت تركيا درباس ينجي دخوازت راح شيك شخور الحاجات بيش والله يعني اباي كردستان عراقي عادي منك ياجي مجبور بك بشريوان بك وانا بيج ولا بقى تركا باشا ما مستبشار زي دوباره بقر ما جمتا مربمينا دكتور صالح زي دوباره بر خود ما جمتا ما مستبشار امين دبيجي دماكو كجكي ايريش كرسر بارتي يكجي ارمان جوي ابو كوي بكشين شركي ناف خوي انقول قالوي شرب كي روبروي هببي لي بارتي داخلانيا خود او برس دفردا اوا تبايا كارتين PKK انگو کجکا اشکره کرنج بو را گشتیا کردستانی دوردا پارتی دوی داخویانیا کو بی آوایتون برسف دا خواست شنامه بگهنه را گشتیا کردستانی قناعتا من حتی راجاندنا پارتیش تا حده که دتوانیم ببین جوابکی زور نرم بوا حالی دای که ولام بدتوا او حالاتیت که PKK تویتن آراستی پارتی بکاتن تنیا بحث سوی هندی بکاتن که مله او واقع پارتی نیه که کجکه بینیتن وینی پارتی نشانه خلقی بداتن یعنی بحث سوی هندی تاکدن که مله پیشمرگه ناوی بچیت زینی ورتی جواب بدریت که مله مثلا پیشمرگه حقی هی که زینی ورتی بشکل خاکه هرما کردستان بچیت تیدا قناعتا من ولام زور نرمن كدا وكي برگیری کردنك لخوب حتى بوارديش داكو اگر ام كشيوه يكي ورد تماشا بكن ديتوانين ببين كو لدوان آيان باقيانا بارتي ديمقراطي كردستان زور تن ندوا بس واقع كتير داي هاي اولام دانوا كو شيوه باش بوا و استكو ايتي بارتي بينيتن او بيناستا خوب خو بو رأي گشتي بينيت بلاو بكاتوا نك او بيناستا يك بيتن كو کجکه بو پارتی بکاتن یا تا اگر ام تماشا بکن خودی نو سیاست PKK و کجکه وانا که بعض سبی تکدن ما کنگری نتویی کرداتوی دانین او بشیوه یکی کردار وان رفتار نتوی کرده حتی نو درش میتو اگر ام تماشا بکن او خود بین ما باور مثلا په دموکراتی که گلانه هیو و پیوسته گرنگی نداتن که او کرده یا کرد نیه و بشیوه یکی گشتی تبی ام گرنگی په حالت که دموکراتی بدن یا مثلا اگر وان باور په یکتی مثلا نتوی کرد بیتن او بور گریه تازه لوی هنده کن که شنگار بگاره توسط هرما کردستانه دو لحظه سروی هندی کن که پیوسته کانتون شنگال بیت درست کردن
یان بو سیاست اکیل پیشتی تگرتن برای که زینی واسه خاکت ما کردستان یا تدخل کردن نبی تیزی پیش نگه چیتر نو ایرادا بس اگر کسی که باور به کنگری نتوایی هبیتن و به درشمکی و هبیتن و کی وحد کن او رفتاری تو ابشیوه یکی پراکتیکی یتوانین ببین که دیجی او درشمی تو آیا بس تنیا واتویتن که کاریگری سر هست و سوز گنجید کرده بکن حوالاتیت کردستانی بکن با اوی که بتوانن برجواندیت خوب دست بینن نکتشتکی نتوایی و حتی اگر هم تماشا بکن وان چه توانیه بو کردید باکور بکن یعنی او کردید که تازه نو کردستان ترکیه دا جانب سرسبن آیا وان توانیه کب شیوه یکی پراکتیکی خدمتا وا بکن اوی کب شیوه یکی پراکتیکی خدمتا وا کرده بید چیه؟ یعنی وقتی که پروسه آشتی حریم کردستان تایبت سرود بارزانی سیاست اکل پیش کرده ترکیه که کشید کرده ترکیه بشیوه یکی سیاسی و دیپلوماسی بیتا حل کردن گفتگو وقتی حتی دست بکردن و حتی قرار بود که عبدالله اوجلان اشتیده بجدار بیتن دویجی مدید که پکیکه ها دو سربازی ترکی کشتن و گوتم کتایی پروسه آشتی اینا آیا ام کشید کردی ترکیه بکشتن دو سربازی ترکیه دیتا چاره سر کردن و تاکید مدید که نفتن یا نهاتا چاره سر کردن بلکه با هوکار ونده و کشید یک جا زور گوره بیتا درست کردن او پروسه آشتیه که قرار و گفتگو بیتا کردن مافید کردی ترکیه بیتا دان شوه که دیپلوماسی و سیاسی ترابه که زور شد جر بسیار دا و حتی اگر سر آفتی نو دولتی هم تماشای پکیکه بکن چه دولت امریکایی بی دولت اروپا بمشوه که گشتی پیناستا پکیکی تکن و که هیچ تروریست هرچند ام چوکی پارتی چوکی کردک نبین پکیک تروریسته دو شیوه بحثی پکیکی نه هاتی تکردن که ببینن تروریستن و اوانه بس واقعا که خیلی دنیا بیت پکیکی تو هیچ تروریستی وقتی که پکیک تو شیوه دنیا پیناسه پکیکی بکاتن تو بینی بینیتن برگری المافی کرده بکاتن چه نو کردستان ترکیه را بیتن چه هر جیه که دی بیتن دیاره که پیناسی کرده چه شیوه که دی بیتن بیتن باشا دکتور اینی تروریستی بدنا خیل کردن و خیل پارچه کردستانه دا که تازه هم تبینین حریم کردستانه پیگه یک جار زور گوره هی بسر آستین و دولتی نو خوی ایراقی دا دویتن ببیتا سنترک بنتیک بو پالپشتی کردن لمافی کردات نو پارچه دی دا بس بشیوه یکی سیاست سردم و روژانه نک بشیوه تو وینه بیتن او وینه باشا دكتور صالح اینی دكتور صالح دفرد برسك دما همان او برس مارستي ما مستبس شارجي كره دما كو درباسي خاكا هريما كردستان بي بون هريما دبره حفتنين يعني الودري بما في خود زاني والشردك وشما كتب بحث زياور تيكر بجيش ما بيشمرگه يعني بچما فكي وادا خوازات كي دست توردان خاكا هريما كردستان دت كي جبرچه خباتا خوبنا گوهازي باكور كردستان صدم جيچيا ودري شرناكي من بداية بحث كده PKK دچار تایران شناسه که لهاته لجاتی فکرت نتوایی بینیتن شغل سبکاتن بینیتن بزانیتن که تعریف خوب کاتن تعریف PKK اویا که بینیتن پال پشتیر کردی ترکا بکاتن به هر شیوه یکی بیتن ترکیز سوی هندی بکاتن که ما فکر کردی ترکیه دست بینیتن دچار تایران لهاته یتیتن نو حریم کردستان دا بینیتن که حریم کردستان به شیوه یکی دستوری یاسایی دوای زیادتر ل 80 سال خبات و قربانی دان توانی که مافید خوب دست بینیتن و توانی که یعنی بخداش احتراف حریم کردستان کاتن وکی فیدرالیک بس تازه پککی تویتن بگریت با حالتی که اصلا اوی قبول نکاتن شتک نوی حکومت حریم کردستان هی ترکیز سوی هندی کاتن که او تشتید که تازه عرب وکی بغداد نو دستورت عراقی دا دانت مافید کردانای پکک او دانب مافید خلق حریم کردستان دانانیتن هیچ مشروعیتی که به حکومت حریم کردستان دانانیتن هیچ روایتی که به حکومت حریم کردستان دانانیتن و اگر پکک شیوه یکی کردستانی بیر بکاته و از دو شیوه رفتار بکاتن که انه هیچ حکومتی که کردستانی وجودی نیه و حکومت حریم کردستان هیچ مشروعیتی نیه آیا چی شیوه یکی او دیتوانیتن خدمتا نتویی کرده بکاتن؟ آیا اول برجواندی کرده دا یا نه؟
لبرجواندی خلق که شوینیستی تای که محاوله کردن شوی یکی گشتی از به مثلا که دکتور نمینیتن اف سیاستا کو پکک دکیت که به خدمت اکیده بس مربع منا زبر خود مجمع برز روژهات آمدی ما مست روژهات ددماکو پیاده هاتی دامزراندن حتی وکیلو ته بگر های دیروکا پکک و خرابیا کو کریتا انزمان بس پس دورده لباکوری کردستان پکک به سیاستا خو چه زیان گهاندی دوزا کردی لباکوری کردستان وش برچه وقت پرسا کو خانم کرد بدروجی آراسته ایت که بجی آراسته ما مستا روژهات آمدی بکه یعنی اش برچه پکک روژهات بورل باکوری کردستان خبات خناک یعنی اش برچه ویدرنا که سنترا خبات حتی کو دروی ترکا دو کود بجی شرب که خبات خواب که ما فی کرداب دست ببینی نها د داخویانی پارتی داجی به شیوه که اشکره هاتیه بلاف کرن که پکک سیاستا هنک آلیان بریوه دبه یعنی د خدمتا هنک آلیان دایه بله گاوا لباکوری کردستانی جی دست بکر بداخوا مخابن مرو ناخوازه وانگو تنانا بکلی راستیه که جوه گاویشون دانای بشارتن مگوت دامزراندن آوی لسر اساس لسر پرنسیپی تصفیه کرنا توایی ریخستن کردستانیه ایرو ام دبینن لمیدان کردستان باکوری داش دروی پکک وش دروی کو هنک پارتین یاسایی دامزراندن کو پکک بخواد دامزراندنش دروی وانا وجودی تو پارتین دی نمایه یعنی بناغه هنه لی نچالاکن نکارن تصفیه بونه جخو هدف اف بود تصفیه کرنا هیزین کرده گشت آرمانجا ها پکک دوی داری دا گشت آرمانجا ها مگوت پشتی سالان نوتا هدف اوی جدا بود هدف اوی تصفیه کرنا پیش گرفتنا دستکفتین باشوری کردستانه نها پکک شکسته کی پر مزنخوار لباکوری کردستانه بری حتی بری 5 سالان جی لدرسیم دکاری بون چالاکیان بکن لآگری دکاری بون چالاکیان بکن لوانه لآمده لماردینه لهکاری لهر دری باکوری کردستانه وجود وان هبو و دکاری بون چالاکیان بکن بلام ایرو نمان یک چالاکی وانا لباکوری کردستان دا نمانه که واتا لوی دریجی شکسته کی خوارن دوی اوجی برنامه اکی بو یعنی خلق گهشتا ما مستا روژهات خلق گهشتا چه باوریه دورده حتی کوی دنما برسبا واد دیان گل گروه چالاکیان ناکی خلق باکوری کردستانی کرد باکوری کردستانی گهشتا چه باوریه که بگو من دنوا گله باکوری کردستان دا دلایانگرین پکک بخواد جی هدیه کی تکچونا هدیه کی هیا نها روشه کی تازه باکوری کردستان دا دست بکریه پکک شکست خواریه دوی آلترناتیف کی نو آلترناتیف نو کردان وره پیک آنینی لسر ویته مناقشه کرن لی اگر ام بگن سر بابتا پککی نها ایرو کتبای خبات خود بریه باشوری کردستانی جبیرا من نچه پکک لباشوری کردستانی دا دو جهه گرینگ دا جیبجی بویا قندیله و شنگاله بله لقندیله واجبی وی هیا ریگتیل جبونا توایا ریخستنن روشلاتا کردستانی دا حدود جاری پککی و تی کنترول کردن اف یک یا دودایا کریه بارگه جبو جی و شارتنه هر چالکی لباکوری کردستانی بکن ورن وی داری خود وشیرن یعنی جی بربری بکن لبرانبری باشوری کردستانی لشنگال داجی روش بشوه کی جدانه نه شنگال جیه کی استراتژیکیه لشنگال دا هبونا خو به آلیکاری ایران دپاریزن پکک لشنگال به هشتی شعبی دکارلوی داری هبونا خو بپاریزه دا کل لشنگال سوریه باشتر به کنترل کرن چونو هاتنا ایران لوی داری باشتر به نه کنترل کرن یعنی اف همی برنامه نه لی راسته شکسته کی پر مزن خواریه اگر ام افجی کشه کی کردایه اگر ام بخوازبن تند توجیه پکک نمینه و اف برنامه پکک بسر نکوه دوی ام سر برنامه نو فکر بکن باشه مامستا روژهات
از پرسا خو ارسته بکم بس برنگێکی ترت وردا یعنی ئاز گەشتی چەندێتە گۆش 5 ساڵە و وردا ئیدە نەماکارێت چالاکیە بکە ینی حتا چ ڕێژەیەکێ نسبەکێ پەکەکە و کەجەکە ئیدی لێ دەرێتێ هەبوونەوە ئەنگۆ شکستناوە حتا چ ڕادەیەکێ لێ دەرێ حتا چ ڕێژەیەکێ سەدی چ قاسی شکستن ئاینە بدەستوە وەکە من گوت نها دەرێ هەر ئالیدا دووارێ ئەم بێژم لەشکریدا شکستێکی پڕ مەزن خواردنە وەکە دەرێ چالاکیین لەشکری نکارن لە دار بخن ئەv یەک یا دوێە دناف کۆمەلگەها باکووری کوردستانی داژی بێهێویەکی پەیدا بووە لێ دەرێژی شکستێکی خواریە دەرێ پەکەکە یان ئەم بێژن پارتین و دەستی پەکەکە هاتنە دامەزراندن وەک هەدەپە چالاکیان da sedan hezar insanan dikarî bûn li kolanan bidine meşandin. îro ji bona heman çalakiyana nikarin 100 insanan bidine meşandin. Ev jî şikestekî ye. Loma yani divê merûvan tiştana bin siyaseta wan xelet bû. Siyasetekî pir xelet bû bi taybetî piştî şerê xendekan ku dest pê kir. Sala 2016 da. Prosedûrekî pêvejoyekî aşîtî dest pê kiribû çawa ku partî jî di daxuyaniya xwe da eşkere kiriye lê têkderê wî pêvejoyê nebes tenê dewleta Tirkiye heman demê de têkderê wî pêvejoyê PKK bixwe jî qemdîl bixwe jî باش hinek alî nedixwestin ew pêvejoyê bi ser keve Ez ê dubare vegerme cemtelê dixwazim berê xwe dimecem mamosta Beshar Emîn jî mamosta Beshar Dr.Salih dibêje li herêma Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê dixwaze rêgiriyê li hikûmetê bike astengiyan jê re durist bike yanî bi her awayekî bê şerê hikûmeta herêma Kurdistanê dike mamosta روژهات بێژێ باکوورێ کوردستانê ji rûyê siyasî ji rûyê leşkerî ve jî şikist aniye Rojavayê Kurdistanê PKK çi ziyan doza Kurdî kandiye بريك والله يعني حتى جيتي حتى ايرو انها يعني اگر تدرفتي بدا زي يعني بريز برسفي بدا يعني از براستيجي هريك مع ماي دميني شنو كجاكي وقت قدوز دكي كونغركي نتوي كردي تشيك جويك رئيسيا كرد ودار لوكارچا پرچه كردستاني ودوي وقتي دي بارتي مستوى بارتيا برزانيه د مرد بارتي ديمقراطيك كردستان عراق اي شر وي بارتي دكي تي شر هري دكي شنو تشر جي كي دكي او تو كونغركي تي خاص خاصي رئيسي يك نظام تشيك دليل نتني بس او دشي كاري هريمه وقياده ديمقراطي كردستان عراقدكي او حتى او كونغري دوزك جي دفرده بيرو باوريا وان بعدكي هير خل باور نكن اوايا جدلوجان دوزا كونغري ازي مگر سر برساته بالنسبه ما براستي نجي يروده فكر جروجا درباسي وقت درباسي كردستان روژاوا بو براستی و چاغه موانتر ده نسکر مجیدان و مکاد عمل بد خدمت اوان مدکر مدگوهاتن و ربیان جبرت الكلام ديها وهات الوقت نجيوان جيجر براستی جي تورد بري هرتشتي اتفاق خرب الرجيم السوري دور براستی جي روژاوا قال كاري خراب كرن جيش درجه قوز وجه خلكيجي كان خلط قرتن خلط كشتن خلط ايش ثاني سريوا نتني عرقلت شيء تكرر كانوا خباطة بارتية مرن نتني كسي تشالاك ديشاندن حتى ملتي كرد جوان عازبو درجاتي لو أبانا هاتني آدي رجيمة كن دجي ما بيرو دجي آنها دوي وقت كاري ما وك كرد أم خاصن يك رزية بهبر بكن بيرو دجي آنها موقفي قنديني باشقية موقفي جميل بايك باشقي موقف كاريغانا عم بكن اشكره ملداري سوري اشكره ملداري رجيما سوري دكي اشكره خوازه افكاري هانا يغم بهبر دكن كاري هفش يغم ريك ريزيه ويك الوسط اشكره خوازه ليخيني دانستان كردي ما مستوى دانستان كردي افكاري المفاوضات كردا وكردا شيدبن
ما بارتي بنعمل خكرنا سركي وان بيدي انجمنا ما او انها مفاوضات هذا كان جبويا كريزيو كالوستي جبونا قونا غان وايرو انها موقفي قنديله الوسطى قنديله جي باشقي جداي ودجيوي لبس باشقي دجيوي يجي تصريحاتي وان قلتلي وان موقفي وان رجيمي كانوا استندن دريهان موقفي وان اشكره بايران ري موقفي وان اشكره رجيم سوري ري موقفي وان اشكره نبي غريزي ري اشكره موقفي وان دجي بي كاري تخوازيش بيه جبر بيه كي الجماعة وانجمان ام بيجين يكجي كاريك ام بيدير بكن ام نابيجين شرطو مرجو درو بردويد ام بيجين جبونا افكار سريبه بيه دوی تکلیه و پککی پرستیج هم جدا من جوانات ام ظالمن لانه هم سری خونه دیاره و آویه و کارم به امون و کارم به هذا بیکاری بردوام کن و هیجا ما اوه دوام برادریات ایک معارض کن انا هیجا ما هیگ اوه کارم بی بری اموان به درخن سری اموان به کارم بیکاری بکن جدایتی ج قندیرو و ج پککی و ج افکاری نخوشی عنها قدبن ادبيجم اگر ام بجمر الزحمتيه اعلين سري كوردي سوريا خنا يجمارتن قال لك براستي جينا يجمارتن وايوجي انا هيجي ترسامه جي هي رولا وان ندرس بدفي واردي وارد كاري دبي جبو يك ريزيو كالوستا كورد جبو قونا غانه بسرپرشتيا امريكانا كاركي براستي جي هيجا دبي جبو قونا غانه هیام او برادرانا ایرو نکمن بن باندورا وان بن تأثیر وان لین دبی اب کار بن بیکاری بهبره بردوام کن. ممسا بشار دست خوش. دکتور صالح دوباره بگرم جمتا دماغو مگوتنا تبری تقوكو باكاكا كجكا أجنداين إقليمي بجيدكي باشا أو أجنداي چنا چه دستك بشتوية حتى بي سياستا بقوت لروجهات كردستاني زيان قهادنا دوزيل باكوري كردستاني بفيرانجي ما مسا روجهات بيجي لروجهات كردستاني جيري اللي خباتوات له باشوري كردستاني روبروي حكومتي ببناهلي كو حكومت كاري خواه بآساني بكي يعني او اجندا او دستكل پشتواکی ندورده حتی بی آوائها بهزن و سیاستت کن و اگرم تماشا بکن شوه که راشکاوانه رخو کی پال پشتیلیت که تازه بغضا رازیه پککل شنگاری بیتن بس هیز پیشمرگی لینه بیتن پارای ندتا هیز پیشمرگی بس پارای سدتا پککی کل شنگاری بمینید تبا آیا اگر شیوهی که قانونی و یاسایی و دستوری نو عراقی هم تماشا بکن هیچ پیشمرگه نتوانیم ببین که بشکت نو عراقی دا و ارکی و پاراستن سنور عراقی شه و حریم کردستان شه بس بغدا راضی نیه و پارش نداته پیشمرگه بس راضیه که بله پککل شنگاری بمینیتن و پارش داده پککی یارا مبسط تایبتی تایی بغدا بوی هنده که ریگیریل بکاتن حریم کردستان بخواد لیدید ریگیریل وی هنده بکاتن که شنگار بگره توسته حریم کردستانه و حتی اگرم تماشا بکن تقریبا چند سال پیش تازه وقتی که داعش هرش کرده سر کردستان سوریا یا روش آوا شیشه یک جا زور گوره بود یعنی ایک مدید که زور نبود کوبانش بکویت جیر دست داعش داو و چتکتنا و کردستان روش آوا نمینی همه بکویت جیر دست داعش دا مدید که پارتی دموکراتی کردستان یا اوکاد سلوک بارزانی که سلوک کریم کردستان بود سیاست پیش گرد توانی که قناعت بود ترکیه درز بکاتن که هیچ پیشمرگیتن او سنور ترکیه دا درباز ببیتن بینیتن پالپشتی خلک کوبانه بکاتن بو اوی که کوبانه نکویت دست گروپ تروریستی داعش دا و هیچ پیشمرگیت همه قوتا خو دفاع لک کوبانه کت ریگانه دا که کوبانه بکویتن ولی همان کار دا وقت مسعود بارزانی سیاستا که پیشگیر که بینیتن احتیال امریکا و هیچ توفیمان گفتگوی بکاتن بو اوی که
یارمەتیت کوردستان ڕۆژ ئاوا بدەن بە شێوەیەکی لۆجیستیکی لە ڕێگای بردمانکردنێت فرۆکەوە بۆ گروپێک تۆریستی داعش توانی کو ئەو قەناعەتی دروست بکاتن هیچ هاوپەیمانش هاتن هاوکاریە کوردستانە ڕۆژ ئاوا کرد بۆ ئەوەی کو بەرەنگاری گروپێک تۆریستی داعش ببنەوە دوای مەدید هیچ پێشمەرگەی گەڕانەوە ناو هەرێمە کوردستانیدا نەمانەوە کو پێداگیریە سەروێ هەندێک بکەن پێویستەمە بەرگریە کوبانێک کردە و پێویستە ئەمتنەو کوبانێدا بمینینەوە و خەڵکی کوبانێ خرد پێویستە سەر پارتی دموکراتی کوردستان لە بیا سیاسەتەر پێش نەگرت بەسکەن تەماشای ڕافتارێت پەکەکەی بکەن ناو شنگالێدا پەکەکەی چ کرد پەکەکە هات ناو شنگارێ دێدیت کو وەک ئەکی هاتیە دروستکردن تناو ویجی لە جیاتی یارمەتیە هەرێمە کوردستانی بداتن تگەر شارکردن دەگەر گروپی تۆریستی داعش هات کێشەیەک دروست کرد شێوەیەکی بۆ هەرێمە کوردستانê ku bînîtin dijatiya hêzî pêşmergeyê biketin û bi şêweyekî giştiya siyasetê pêş bigirîtin ku belê hêzî pêşmergeyê tin ew navçaneda nemînnewe siyasetê pêş digirîtin ku ciddî hêzî pêşmergeyê bi şêweyekî giştî bidirête PKK bes PKK bimînîtewe bû mebestê xwe ca pareyê li Tehran wergirît yan pareyê li Bexda wergirîtin yan heta شێوەیەکی لە هەندێک لایەنێ دی پارەی وەربگریتن و ئەو ئامانجێت خۆ بینیت دەست بینی باشە دکتۆر چارە پرسا داوی بەس کورتی بەرسوام دەستخوازم مەرسەی هەرسێ میێوانە بکەم چارە چیە دبردا یعنی چارە دۆزا کوردی کوردن هەر چوار پارچە کوردستانی چێش دەستی پەکەکە چارەوەیە و پێویستە خەڵکی هەرێمە کوردستانê و خەڵکی کوردستانێت باشوور و باکوور و ڕۆژ ئاوا شێوەیەکی گشتی تێگەیشتنێکی درست وە هەبیتن بۆ پەکەکەی تێبگەن و سیاسەتی پەکەکەی سیاسەتێک نییە بۆ نەتەوەی کورد بیتن سیاسەتێکە بۆ مەبەستی تایبەت بۆ چەند شەخصێکە قەندیرە کارتێتن و گەنجێت کوردە کوشتن تداتن ببێ ئەوەی و هیچ مەبەستێکی نەتەوەیی هەبیتن ببێ ئەوەی و فکرێکی نەتەوەی ناوسەری وادابیتن پێویستە و شێوەیەکی گشتی نەتەوەی کورد باوەڕ وانەکەتن و ئیتر بەسە جەهەلێت کوردە کوشتن بدەن بۆ مەبەستی تایبەتێت خۆ ئەو شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەبیتە بەعسێوێ هەندێک و پەکەکە لاواز بێتن و کورد چد ناو باکووردا بن بتوانن مافێت خۆ بدەست بینن و چد ناو ڕۆژ ئاوادا بن بتوانێت مافێت خۆ بدەست بینن تەنانەت ناو ڕۆژهەڵات و باشوورشدا بتوانن مافێت خۆ بدەست بینن پەکەکە هیچ بەکەت و ئایدۆلۆژیایەک و هاتیە دروستکردن ئامانجی سەرەکی و ئەو نییە و بەرگریە مافێت کووردا بکاتن بەڵکو شێوەیەکی گشتی ئامانجی سەرەکی و بەرەنگاربوونەوەی ئەو مافێت کوردایە بە تەنانەت لە جێگایەکی و کوردە توانی بیتن مافێت خۆ بدەستش بینن وەکی ئەگەر تەماشای کوردستانە باشوور بکەین هەوڵ بداتن شێوەیەکی گشتی ئەوەش لەناو بباتن و هەوڵ بداتن یەتێک و ڕواایەتێکی حکوومەتە هەرێمە کوردستانی نەداتن و دیارە و مەبەستی وەی ئەگەر هەرێمە کوردستانی نەمینیتن یان ئەو خەڵکی کوردستانی و مافێت خۆ دەستینە بشێوەیەکی دەستوری زیاتر لە 100 ساڵە قوربانیەدا دەست نەینیتن دیارە و هیچ نەوەکیەوەت خزمەتە کوردەدا نابیتن باشە دکتۆر صالح مامۆستا ڕۆژهات چارە چییە چارە کوردێن هەر چوار پارچەی کوردستانەش دەستێ پەکەکە هەتا کەنگی وێ بێ سیاسەتا خۆ زیان گەهشتنێ بەردەوام بێ و کەنگی وێ کاربن ڕێگریە لێ بکەن یان گۆ چارە ڕێیا ڕێگریە چییە چارە gelek zehmete lê çare asane jî di heman demê de divê berî her tiştî em bizanibin li gel ev astengî û tûndûtûjiya PKK divê em bizanibin em Kurd hemî di nava keştiyekî de ne divê ev zelal be çi dibe birabibe ev problemekî pirsgirêkekî nav mala Kurd e di nav mala Kurd de eger xirabkariyekî hebe xwedî malê neçarin çareyekî jê re peyda bikin divê piştre em yek rêziya xwe biparêzin çi dibe birabibe baş ya sêyem divê em pêşneyarê û şîretên dost û hevalên xwe hêzên navnetewî cidî werbigirin ji ber ku ew jî di nava prosedûrê de ne îro Amerîka be dostên me Ewropî bibin divê em şîretên wana jî guhdarî bikin yanî divê derê em bêjin PKK hedefe û em ji navî karê bikevin wisa nabe dubare dikim rastiyekî heye PKK gelek
كارين خطرناك دكا باشا پیشگرتنا وی کارین خطرناک جی دوی ام بوی واجبی رابن چه دبه برابه باش ما مستر بشار همان پرس چاره چیه؟ بله چاره باوری آمده ایمی نرین آمه ادویشم ترس جوان کنه تو مستقبلی وان کنه حتی او رجیمک او تکریب وان رهنه اوی وانا کاری وان بوان نمین اوی بخواه بجیوان ببن ادویجم نا اوروبا و امریکا و عالم تبدأ بجیوان دنابوان دنكار تلفي بكن كاري سياسي دا جمجي تي خوستم نفس الوقت هر شهر تبتي كردستاني وقت غبارا جيغوت يك ريزياما يك الوستاما كاروباي خوي نتو ام بردوان بكن لسوريا بتايبت الكاري قد بي بردوان بيوان تيكلي جوان قطب بنيان كيمبن باندورا وان نميلسن وادبيجم روج بروج وقت حوالا علي زمان ادبيجم روج بروج او بفشلن فشلك يتكون فشلك رومات كمان بان رنجه ردود افعاله ادبيجم بيشروج نجوان ريه او وجوان تي خوستن ايرو وغرك تشيكش خره للمواقف خوبنا رن لتشتي خوبنا رن برا نبل سبب كردين كشترو سبب كرد ايش عندن ادبيجم مستقبل لا يوانه او خو بيشينن او نكارن هريما كردستان عراقي ايرو بيشينن جبل ايرو قانون الدولي تشت اعتراف الدولي هي بوان وحمايتك دولي جوان هي او نكران برا سري خديات دايشين او دور او براستي قال لك خديشين وقتك بقي مستواك مره مجبور للبوان مباشره تلك مساله كردستان سوريا جي ايرو كردستان روجهات جي ايرو او باندورا زيدا نمايه وإلى تركيا جي كردستان تركيا جي أو جي باندورا زيدا نماية لإيران إيرو باندورا كوان هي لكردستان العراقي متى قوتها هريمة قوتها بارتي ديمقراطي كردستان وبيش ملقي دريل أدبيشم أوانا بتركيا نكار من تيزبكن ونتوا كنت مستقبل إيه ويه وبروجان نتوا أكثر برزاني قيادة أوايا مستقبل إيه ويه وأول سركة خوستن يا نا خوستن گلک سپاس جبوی برز بشار امین ادم پولیتبوری پارتی دموکرات کردستان سوریا گلک سپاس جبوی مامستا روژهات آمدي سیاستمدار باکوری کردستان و گلک سپاس جبوی دكتور صالح مله عمر بروفيسور آلیکار لزانستین سیاسی کل گل من بون تماشاوان جا گلک سپاس جبوی وجی کن تماشاوان ببون جالیم وجی هر شاد و بختور بن